hadi riu haha ri kwa meciria makwa ri ni mundu akinye maria kuhota no gwara mathabu ma hindi iyo whatever you are doing ureka na mathabu mo muthi tariu no ngigitongana wina ciana igire ithatu ri akiri ni sawa bora wina mwana no atiriri Njoroge tondu ni nyonete andu maria atumia eri na ni mamahotaga kwi we tatu na ni amahotaga correct etiko ndirauga kwi utahotaga omwe koguo ri mundu ni ethwe haria egwikinyira waigwa we no hotire ni sawa waigwa nduri no hotire tiga kuigira murigo utekuhotana naguo ikarathi kama mathabu maku wona mbeca iria nacio no cigorie kina na kina ri niki kina bata priority niki thina tariu nona turauga horo wa ringi mutue no he mundu ungi urathinika ni uria kugura Range Rover ni tondu riri ndungitua tondu mundu ena thina wake na ucio no thina onaguo ndungitua matua maku kuringana uria ng'ani ekite na ndungitua matua maku riu umenye gutua matua ni maku decision ciaku kuringana na kire ureka atia ona tokire urona tondu tikio gutura wonaga umuthi uria ndari miaka 10 tiguo ndi umuthi maundu maria njui timo njui umuthi maria ndoi hindi yo timo njui umuthi riu matua maria ndatuire mamwe ni makorogwo rimwe ni maisha mani patapotea tua itua ukwata gukua na gwitiria maumirira ma itua riu watua okay ikondo uria ukuhota undu uria utekuhota tigana naguo gikuyu kiugaga withwe haria urekinyira ndukende guikara ta Njoroge wa Githinji aheagwo 800 mwisho wa mweri angikorwo uheagwo 50,000 amen ngwihoka andu aria marihaga guku ni maigua manana ndukende guikara ta Kamau wa Kang'ethe aheagwo kiwe tuthie cartoon turikia na cartoon page 16 ene hau ha manana no ndiko ndreiga magi ukaigikena muno ni ndikuria ndaire ndukan manu mahoya mega muno those are very good prayers ni hakwa ndikoira nicioke ndukana ikare maisha mene correct live and let live utoradirikanaga ciugo icio live and let live and live within your means ikara maisha maria uraikara na ureke andu aria marenda guikara maisha mao maikare na ndukana question mundu araikara uria araikara niki correct tukanere mundu atiriri kari o njohi unyuaga igikone uthukumagira yes by the way ugikone guo thina wako by the way wajuria muno he mundu wajuria no nginya uge wathi bypass akiri kuo kunganagia yes nikuo kunganagia ni tukore twirore twa a Kenya aiko thukumagira njohi ri ndureke thuko ndimenywe iko imwe igira mwiri waku akiri kio kigitumi kia ndoke wira igira mwiri waku aiko njohi ndathukira uria ndutaga ri wajuria ki na ni othukumagira ini tuthie cartoon njohi ya mwana okay tuthie gatheti taru njirega kunyua kwa murage agia mwana murage o ndithemba ndinyuite kuma hindi yo tuthie page 16 page 16 cartoon ni ukuritie atiriri niki kiratuma gatheti ndinekira andu othe aria mararugama giturwa the standard ni ukuritie haya riu ndagikwira ni tukwena cartoon turaugaga barathi na igire itigwa turaugaga kwi barathi ya Kenya Kwanza na Kaelo na Kayelo na barathi ya Azimio na blue niguo kengi no handu ha gutwarithio ni gukuo handu he kuwane niwe kuwetwo ungicemania na mundu akuite fundari ne fangi aguceti ne fangi sio ni mundu wa fangi funda ngiro gukuwe kana omekuwe kana na barathi mundu wa fangi ngire tu ogikuwa funda na nikiona hekirwo thirire hekirwo tuthurufi one tondu iyo igigire ni ona kuria ihiukite icio ngeithiete guthie no ngire ni amekuwa hau gitwarana nao agikorwo we ni kumekuwa amekuwete ngia tukinyie hau getha tumuramure the standard thutha ucio tukorona mheshimiwa Timothy Wanyonyi mubunge wa Westlands kabisa Westlands agitaire ko kana matura tamariko Kawangware ni Westlands ni agodira hitia Kagemi ona Kagemi Githogoro kino ni hituku Githogoro Githogoro ni Westlands on ejo na Githogoro is in Karura ward Parklands ni Westlands kundi gutukanite na njigua nginya Gitathuru witago Gitathuru Kitsuru ndikinyete imwe ndikinyete Kabete he party imwe ikiria haria mahakana na gacie na kiamba riu turaria ndeto cia itura riu retagwo Westlands niguo asante
ni aje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu.